Para palagi kayong, hala, kalain. Naging English. Hey guys, mayong adlaw sa tanan. Welcome to my vlog. So for today's video, gagawa po tayo ng turon. And we're going to use kamote or sweet potato. This is just an experiment, guys. I-try na to og lami ba siya. Kay mostly ang gamon is ang isod na mo sa lumpia wrapper is saging. So for tonight, we're going to use kamote. But before that, nasa ipakita guys. This is from Action Against Hunger. Wait. Charang! Thank you so much, Action Against Hunger, for giving us these 2 bottles of Green Cross alcohol, 1 sprayer bottle spray, and 2 bags of face mask. Thank you so much. Char, naging English. So guys, let's start. Maggama na ta og turon. Ang una po natin gagawin ay magbalat ng kamote. Gamit ako siya kay anong safety. Safety ko na. Rara, tuan ka na. Ayan, ano. Ayan, ano. Hindi. Sige, tiga na po. Ano, tiga na po. Pero, tiga na po. Is lang iraban siya, promise. Isa po kasi ako. Tigaw na ako sa ano. Okay ba ako sa ito lang. Pero magkama ako sa ito lang. Huwag mo po, okay. Okay na doon. After that, ito na siya ibutang sa lain nga sudanan para i-tumukon. Mas tagal yung tumukon. Rice rumble. Mix together. Make it, into particles. Ayokos. Kaya hindi mo tabang di kakaon. So, hindi mo tabang di dyan. Di yun siya kakaon. Put this away so that our space will be... Okay, go dyan, Rio. While magpanit na sa'y magdugo. Alright guys, this is so masarap. Ito siya guys. Butangan og star margarine. Star margarine. Brand man din ni. Margarine. Yan ba? Star. Gamay na lang ni siya guys. Sa ato lang tilokon. For today's video. May baro. Pencil. Pencil pala guys. Oh my god. Ato lang siya matulong guys. For satisfaction. This is gonna be fun. Oh, ato lang siya guys. Gamay. And after that, we're going to mix it all together. To be honest, kung pa dyan siya, pero sige na lang.
And pagkatapos, lagyan natin siya ng Doran. No, condensada. Jan, please open this one. Thank you so much. Kanawa siya mag-open, guys. This is not the right way in opening a can. And I don't know if it is good. Oh, wow, that's good. Pagkatapos nito, lalagyan natin siya ng condense. Sige, go. Wow. Okay, muna sa Hindi na ito pata ng sugar, guys. Kaya condense itself will make it sweeter. Sweetest. Sweet plus ingredient. Sweet plus ingredient. Gumana ni guys. Ato ni siyang puston sa lumpia wrapper. Magputos na taron, guys. Then after is magkuan na. Hands. Kung kamot. Anya, magkatag sa ka scoop. 1 scoop of kamote. And put it there. Ito na siya. Butan ko. Here. Sadpad. Nagkahuman atong lukuton. Isudpad. Pag mga erang kabanhaan. Nagkahuman roll. Ayaw roll. Charan. And charan. And charan. Where's the water? Guys, naluto ng atong turon. Wow. So ato na siyang tilawan og lami ba. Mga unta. Wow, kalami jud. Tama siya, guys. So, marag kuwangan ang margarine, ha? Ha? Ang kaan. Oh, that's it for today's video. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my videos. Thank you, guys. Love, love.